Dayki kurbana bahçemi diyar bekledi sayrote yelemelemeyi. ليلة دمعت بحكي دردي وبيني كادتين يا واجي من عاد وماما من كيتي يا ما کسین کو وی ناز دکرن جناوی وی زیدتر به ناوی باوی فلک بانگلوی دکرن. او به دنگ خوی زیز و دلال ده دل مدبو خودی جهک تایبت. دنگی وی دلال جخاکا کو جدایک بو سینور درباس کرن ده سری دا هر چار پارچه این کردستان درباس هریم و ولاتین خریب بو. بقاسی خودی جیانه که بزحمت خودی ناسنامه که هنرمند دلدار نرخین خوابو. جبر ویه که کو دما دنگ محمد شیخو تی گوهین ما هستین ما وک آوه دحرکن خوددن در. باوی فلک آنج محمد شیخو ده سال 1948 ده لگوند گرباوی یکو گریدای باجار قامشلو یا روژاواج دایک دبه. با آرمانجا ببه خودی کسایتک صالح ناوی وی داتینن صالح. جیانا بزحمت هید تمنی پچوک ده روی خونیشان محمد شیخو ده. جبر خزانتیا مالباته جخواندن و پرورده یا لدبستان بیپاردمینه. ده آخفتنه که ده دربار وان سالین خزانتیه ده وانگوتنانتینه زمان. پره قریجا دستایه. خزانی و فقیری نه کماسیه که بشرمه. کماسیه مزن اوکو مروف خودی پره به لی بی دوست، بی هوگر و بی رومت به.
خوشیه جیان اوه کو مروف ده جواکه ده خودی کسایتی یک حسکری یا به دوست هوال و به هوگر به. فقریه من جه بندستی ولات من ای پارچکری و بندسته. کارزو بستان و دارو کانی او باغ دمن ای فلک او سراو برجو کونا دمن کارزو بستان و دارو کانی او باغ دمن چی تکون ارگز رشتن تفجبین صربلان صبرين عين سماي كان يقوزا كيدمن تكون رقزار تمجبين صربلان صبرين عين سماي كان يقوزا كيدمن صبرين عين سماي كان بله وکی کو بخوش دین زمان بندستی ولات خواه وک فقیری دید. جبر ویجی هید سال جوانتیه ده جیان خوشی لگوری برجواندین ولات و گل خواه سازد که. جبو ویه که جی هر تم دکوه ناو لگرینه که. او لگریناوی ده همان دمه ده لگرینا برسوا هستین ده دل و میجین وی ده بو. او لگریناوی دوار هنری ده جی پیک دهد. جبر ده فرق خوشکبونا دنگ خوده بو و دخواست ویه که با آوائه که هنری بکار بینه. لیبله جبر دناو مالباته که اولدار دبو لپیشیاوی آستنگی چه دبون. لوره فکر بکارانین آمرین موزیک گونه آستنگی جه خیال محمد شیغوره دانی. لی باوی فلکه ترکا لیگرنه خوناکه. پیشتی که ده سال 1906 نهانده خواه دوار تنبوری ده پیشتخه. گند بگند دگاره و تول شف بهیرکان شاهیان دبه. بویه که و بچکتن خواه نیزی خیالین خواه دگه. لیگرین محمد شیغو یا هنر و جیانه پشتی دمگه بریوید ده لبنانه. لور به هنک هنرمندان را کومک موزیک به ناو سرکفتن آواد کن. به دنگ و هنر خواه ده دمک کرد ده لبنانی گلک ده ناسین. پشتی کو به هنرمند نافدار ای لبنانی فیروزی را تکلیاوی چه دبه، جبوی جی سردمک نو دست بید که. ج فیروز گلک سود دگره. هنر فیروز لسروی باندور دکه و او یک جی وک هلبرینین ارینی ده هنر محمد شیخو ده خود دادر. عمريان صدرنگ آز وانج درد نرگزان قول سرک و خوکلات و قصر و چار داخل من قول سرک و خوکلات و قصر و چار داخل من هجای گوتنیه کو ام وی اکی جی جوارا پارو بکن. ناسناوی شیغو هنک جهنی خاشه.
هین کس لسر وی باورینه کو او کسکی دلنزم دلوان و اولدار بو. لورا جرا گوتنه شیغو و هین کس جی دبیجن کو جبر ناو باوی وی شیخ موزبویه جرا تی گوتن محمد شیغو. لورا جبرای وی را جی گوتنه کنان شیغو. او جو هنرمندکی نافدار بویه. جبر وی اکی ناسناو شیغو با آوای اکی زلال ندیاره کو چوالی هاتیه کرن. باوی فلکی د سال 1972 ده پشتی شهر لبنانه و دیگر ولات خواه قامشلو. با آلیکاریا چند حوالین خواه کومک موزیک آواد که. لبلی دسلاتداری سوریه ناهیل افکار بدومه. لپیوی باوی فلکی تول شاهی نوروز دبه دنگو آوازاوی در باس دل هر کسی دبه. سترانین کو دقاد نوروز ده تین زمان با آگر نوروز را هستین گل جوشت که. هر سترانین کو تینه زمان د ناوروک خود راستیه که جیانا گلیوی و دگود. لبلی پشتی دمه که زخت و پیکتین لدیجی ناسنامه و گلیوی پیکت هاتن لدیجی هنر محمد شیغوجی دست پیکرن. سترانین وی راستی آستنگی و قدخین رژیم سوریین ته. لسر ویه که هنرمند نمر د سال 1973 ده بری خود ده باشور و ده چه بغدای. سترانا یکمین باخچه گلا لورچید که. لبغدای در رادیو دنگ کردستانی ده دستری. تولی مهریجان و هنر کرد به. دوان خباتین هنری ده تکلین محمد شیغو به محمد عارف جزیری، عیسی برواری، تحسین طها و گلک هنرمندین دن را چید به. هر تکلین کو چید بن باندوره که ارینی لسر هنراوید که. جشیوه و هنر حوالین خوین هنرمند سعود دگره. جبو محمد شیغو سردنویا هری گرینگ یا ملا مصطفیه. ملا مصطفی وی بدلکی گرم پیشوازید که. پشتی وی هفدیتنه سترانا که دنیا هجاند جبو ملا مصطفی دنویسه. پشتی دمین لباشور باوی فلکی بر خود ده پارچه اکتن. ده چه روجلات کردستانی باجار مهاباده. ده قامپا پنابران ده جهد به. لور به زمان فارسی فیرد به و دیپلوم دستینه. باوی فلکی لروجلات پیشنگن سرهلدانن گل کرد قاضی محمد و سمکو ده سترانن خود ببیرتینه. پشتی وی سکناوی ریوبریا ایرانی روجلات جلی تنگ دکن. هر تم وی و مالباتن ولد پاریز عاجز دکن. ده انجام زختن کو پیک تنده وی سرگنی جهه کی دور دکن. لجهه کو تی سرگن کرن باوی فلکی ده دبستانه که ده به ماموسته اولا اسلامی. دوی دبستانی ده شاگرت به ناو نسرین ملکه ناستکه و سال 1977 ده پیراد زوجه. او بدانکا کراب شرکشان او بدانکا کراب شرکشان کد هاتم بدود بکوتا کزود کد هاتم بدود بکوتا کزود رجان دخوی ناسور بزن نشکار
برزان خوی نصور برزان لمشکا دنیا جان که دولت کرد او برزانی که کرا بزرگ کشان یک جوا برزان او باز پیلوان یک جوا برزان او باز پیلوان او مهدی زمان د دربارê wan deman de hevjîna wê rojekî wan gotinan dîne ziman. Rewşa me pir xirab bû. Desthilatdariya Îranê gelek zirar dida me. Ji bavê felekê re digotin tu yê di stranê xwe de Kurdistanê bi kar neyînî. Lê bavê felekê wiha digot. Ji bo Kurdistanê ez gihîştim vir. Ji ber vê tiştekî wiha ji min nexwazin. Dibû Eid û Erefat em ji malê derme diketin. Bavê felekê digirt tembûra xwe û me bi hev re stran digot û em bi hev re digiriyan. Her tim me mala xwe diguherand. Ji ber vê Xwedê me bêkes hîşt û ew jî bêkes çû ser dilwaniya xwe. Ev gotinên hevjîna wî rastiyekê dide der. Ev yek jî dildariya Mihemed Şêxo ya nirxên welatê xwe bû. Ji bo peyva Kurd û Kurdistanê di stranên xwe de bîne ziman, ji bo nirxên Kurd di mêjiyê gelê xwe de bide jîn, bi berdêla jiyana penaberiyê hunera xwe bikar-danî. Lêbelê li aliyê din hesreta xaka ku ji dayîk bûbû jî di dilê wî de mezin dibû. Piştî salên bi zehmet ên li Rojhilatê Kurdistanê di sala 1983 de vedigera welatê xwe bajarê Qamişlo. Piştî ku vedigera xaka Rojava wekî ku bizanibe wê ji zû nava me koç bike, di 41 saliya xwe de bi hemû hêza xwe ve bi hilberîna hunerî re eleqedar dibe. Di encama van xebatan de 14 berhemên nemir diyarê gel û neteba xwe dike. Her wiha divê em vê yekê jî bînin ziman, ew di hilbijartina helbestên xwe de jî gelek hosta bû. Bêguman hemû tekst û gotinên wî neyê wî ne. Ji gelek helbestvan û stranbêjan Siûd girtiye. Yek ji wan çavkaniyên hunera Kurdî, Seydayê Cegerxwîn û Seydayê Tîrêj e. Helbestên wan helbestwanên nemir bi dengê xwe yê delal, bi qirika xwe ya bihêz, tîne ziman û di dilê gelê xwe de dibe xwedî cihekî taybet. Lêbelê li hemberî xebatên ku dimeşîne, laş û rihî wî bêtaqet dikeve û ew rastiya ku wê were serê me hemiyan, di 41 saliya wî de xwenîşanê Mihemed Şêxo jî dide. Di nehê adara 1989 de li bajarê Qamişlo diçe ser dilovaniya xwe. Azerun
ونشتمال بندار عقل سركاني مدي قولي زرع من أفداني بشتا خدامي كري مشيك بقراني قولي زعار قولي زعار عزير ونشتمال بندار عقل كردستاني بله تماشاوانین هیجا دنگ نمر محمد شیخو وک هنرمندکی کو دلی وی جبو ولاتی وی داوید کلین جیانا خوا درباس کر. دناو جیانه که خیزان و زحمت ده لگریناویا به هنر و تکرنا جیانه حیا بهناویا داوی بردوام کر. هر سترانین کو وک میراته جمراهیشت ایروژی جگلک هنرمندان ردبه چفکانیین گران بوها. أزبر بوم دنياي بالشين أزبر بوم دنياي بالشين عزبو مغرب قرام درب دار قرام درب دار قرام درب دار عزبو مغرب قرام درب دار قرام درب دار قرام درب دایکی قربان آباد چمه دیار بکری دی سایرو تیه لمه لمه لا لا